Ole MFA Veteran Futsal Tournament Ardeng Chuama Indoor Stadium ei khel me kan semi final tuna hian khel ania leitan le ditea team buanga fall hal tlat mai arapa kha keu ani ain len le deuh bok ani buang puyan ape don deflect Jari apet pera adum lampang adum levar hi ditea chuan asen hi leitan hian 3-0 in man la shuai ni 10 minutes som ni than khelanga minute som ni ala dite ti man tran deuh hlek angai don tat second half ania an ron thun vele theingem kan enang dite team hi futsal khel hum tluan an thaem em boka hian veteran futsal tournament MFA buat sai hani Joela handball tat chiang luk tuk penalty direct penalty na chu ze pangai lo penalty an top mai an goalkeeper point chakop at har wang 45 plus suni garinga at tm khop mai tu pe don jeri ange Joela a save that aya masai phada thiang lo ate dite hin dei lo ve tat zanin hi buang puya ran thiam zal tak em la fu lo ta leitan hi an player te ming siat chak hle me buang an bola la Joela uming thana miss pass tat zel pressure an zo vak big lo nge engem zia ka hello Joela Jerry Sanga I'm put a hood and rip pop many Jeria Arapa la fit charo pui mai si buanga Joela an game a chiri deuh tat nga tinge an ban ho deuh phut mai ni dan game an phalo tat dite hian kan mu to china ani chu buang puya ei buanga ditea team buanga number 6 lela ma hem buang puya thunga number 8 ha number 7 yes number 25 Jeria hey fall team 4 complain ta helam pang po han pang na samay se ta kan thunga hian leitan team 77 nantia ele bi anan chuaka group stage an paltang lawa Jeria direct durtlang goalkeeper hi afit khap ala thakop maya cover he ni goal hi him ti shitlat buang puya na pasa arapa hi lache thei rem khop mai buang puya man chia lo ni il reng puya buanga chance them dur tang leitan kipartan lau om lo handball tat buang ha se lo time kha delay phal lo re na referee hian uming thana ai abahan yom ve baichung butia number 15 baichung butia number han ti deuh kherila number 15 hi chu baichung hi chana halar ve
line referee time keep Arapa la thakop này ball zal này aku thin ki kom deu mo an pass deu kar ni chu mo dom ve tat sir chi patang an cha tha ka ni Arapa hi mi fit ani hi mi fit Jaria buang puya chip chi ni lo pure nga chu ham dik zen akang chu Puming thana buanga Joela Petra corner thiam về tăng zia zangin lâu comment ni lan ni ram handball Joela Puming thana avan kom thaem a goal buang ana pet goal tat tiang rap hi ngai ve tat ana pil thiang alom ma se thim rimin a pil lo se mo kha chuwan tha Puming thana goal thiam zar han tila kan sei su lom lo ve le out le man tat balance loss 45 plus a chen Puming thana te poi fit takan lanin an khel thang boka ani hi exercise lak fitness maintain thalutuk ania ni tin alo bera kilometer nga vel chu a walk or a jogging jogging buanga tutat poilo ani tan chuan recovery Arapa Puming thanan buang puya itu ve pal tat hung lama tangin referee tan hin har deu turania an ayupa siawina an complain sup hi chuan zamom ve rum du turania amara chu a training an ni tata professional ni khoi bị sang khop này Puming thanan bola la tu pa sang cool dap này Jeria ball deliver hi van la tha em thiam ani 1 versus 1 chuan in mi bum dei all sam ta ni u Jeri chu balal rawa follow go Arap PUC thok kha ni mo PUC an sar kha Puming thana ase compact ve tlat buang pui hena hui khom ne tlat attack thadu ni alo futsal khel thang ve ven ni tu chu hriat ta khop mai a hei hian Arapa kom ve tlata purenga tan lo om lo ani hi chu golai khat ne rem khopa Joela ball la phea Joela Jeria Puming thana afahan diktiu bal rawaro enroll man pura wahi mani deu khana in liama saitika chuaka khari nine rong khel thele de mai trăng lùi thei khop mai a Jeria Joela Valrawa one step forward angai purenga tan lo om lo Joela Jeria
ball hi kan lo en lo deuh thin ani Joela Puming thana UC Ansar oh le ai apa han vak om thin e Joela vak om play na an tang to na samai sia tuna hian minute som an khel to minute som dang tha alangai tat 3-1 Leighton 3 Dite 1 ni Dite hi final an lu ka ring via wan lu dik lo angem anon fight back the angem buang puya oma apa han chuak ma sei man chia la wani hatiam dal khai pet vak bon lo jeri valwa number 10 valwa amana to berchin ma kha chuan zo footballer ra chuan man to berchin ha ni an hun lai khan sign to ber dem po han an chanchin hi wang lai ni a deng an chiar na sa theilom Puming thana oh TBL an midfield tha oh TBL football Aizawl FC director ani bok Puming thana goal score khain lo muem amoi khop mai an cool dat to mai ni an patient khop mai an do thei angai do thei kun thara tama goal khat an lam mo goal khat draw nan chuan restart oh cut play Joela phur tuk thap pute te hi lut duri lo me nge om sia tu ta to te ho po an la oma eu an va den le to ve phun nuôi to mai ne pressure sang taboka anti sual zau chon voi khat ti sual poi lut tu counter sok ni all jeri ai man han la tang se oh puhin khane 50-50 bola tu he ngal chang zo kan te ni kha thuak tha counter Puming thana in liam deuh hlek nge ball 50-50 bola in chil chat kha chu an hing ve loi don ni tuna te chuan in liam hi la om ve tat to in liam hian recovery hi adu re mo in recover chung hi an ni ang kum to a chuan in liam lo tat le apa lo om fa Joela an game pa ngai ron chuak chho le ta pass dat to nia Puming thana sod thei deuh nal me a ron tlan lu le thei emo physio kha ko lu tem kai ai hial ve na sa to khop mai game atang boka o mani lam panga pon complain na coaching staff lamin thad de win in hial khan om zian ei to lawa tia hian in pool sam ai senior ni na alan chuangai no pang ang mai in hial lo to tran chu na tur ani amara chu ta vain chan vak te amoi lo baka no pang zel ten aron en ton turan nia ade wen khel le thei turanga yang
in hliam te lo om to an kum to chin chuan china ka soyang khan handam le tur chuan in hun rei hi ngai thina ni kum veteran tournament a khan puhing thana hi ein hliam to final a khan rei tak chung a khu a ligament hi antine ti chi kha chiang lawa ma se a ein hliam chung kha rei khop mai tuna po hian duang thalin ala chengam lo dewani so rama sona live ve boka an live tura ngai tuna hian minute som panga nia ma se pai time out neu pai chuan minute som pathum vel kal tura ngai minute riat minute sari vel boramo yang kha la om tura kan ngai puming thanaron khele theya dur ta ho point changani arapa la che zak maya arapa chu no umbe api chahi artificial tarfan ito sila in hiam zau chuanin ang het sar tluk te na het sar do me ni alain pas ngam tlat balal ro la jeria dur tang goalkeeper leitan goalkeeper ba han tha em no save zak an goalkeeper den thadun ve Ivan press na to siya defending a tight compact ve tat Arap purenga ani hi chu ang hetsar kul duam hetsar ang chi kha ni ve tat utsalai chuanin alakai chan pet goal hi har ve de thin ma se ground na buang pu ten goal thu man thun thei tat na ara power mà này sáng vậy anh trắng tổ bốc anh thì vào đâu à chơi là chân này thấy em cũng minh thật à anh lại phải đất buông pui à buông pui chứ anh là thiệt mà đi Arapa Abang net mek nal ba Avon Chon thôi Puming thana ai apa han save thôi em về Arapa India mem khu pa mi ai pet deu sik aba ang ve he hei urawa valrawa footballer an chanchin kan siar thin kha e atakin ai khel kan hu thei Churchill brother Abdullah chuan Jeria Dempo Jeria na ke chi ta amu nom do ne minute tem to kho be minute level bor ala tura ngaya an close har se tani detail on changan game pa ngai kan hule ta Joela Puming thana Jerry Zirsanga bola lang lengam donem
Valel Rova Joela Val Rova eta Joela la thea Jerry Zir Sanga ani hi chu bol hian tat ei Kelly thì một năm mà đấy tạo ra rồi rồi là update thêm anh ấy pass vào thị trường về Arap goal bar dan Denver buang puya tuya ni china score tu kha handball nó thì đâu chặt tổ mày nhỉ Tanana team in sen so nên này zong buang puya anh con lên pass cho đấy pata là sang chết bây reng puya kuming thana thế mình zo chỉ này zo FC lệ chỉ pir semifinal van goal lệ tiêu về vào rồi chú rồi van chết anh anh score lệ vậy chuan anh chắc anh mày chi tu na nít lát Jerry là fit cup mày lên Joela out man tat semifinal hu nom takani Puming thana apa han score le tu ve come on anh han trăng em tiếng hi mu nom mi trăng in khen hi anuam Himrim si lo trăng đâu anh khen mu nom number 18 Leighton bom puya na try lo anh lose dog đấy em đi Valro ka tam hudon tat Valro kuai ve trang ani avan phak ome mara pa top ta chi in an khara penalty in ti don hal nge enge penalty in pe don nge mi tiếng ra nè penalty in pe don nge ka khemi alo a rule sa mù năm nè mày tập tên về bên cổng này Ardeng Trauma Indoor Stadium Mualpui Mizoram State Sports Council building coin toss khơi làm mạng này nó khel don mi tiếng sang khel don min nga la rei đậu don wo minute nga em pil en achak về to te ren hei kan en zo lo long hu na me men trăng tat urawa le arapa
an start Macedonia leitanin tuna hian 3-3 ma an lein he to ani an ui ve ga tang first half 3-0 ani second half in shoot ti le cool ve eu oh Jeria Badawa sat Poru tran ni na hi lang chun ti hian Arab umin kana avar enroll sabe Arab ma han ni lo se ju Arab khat lang ko school ve alle chan chong the number 15 ve handball